Direktur Ketenat Kakot Kakia, Dr. Amanwar, ulaong bagitu kibayo positif tang haki suppose ni kilakot bat kim julilay shu namar utu virus ulayap. Udah virus habis kata kamu deh mengili start mengilu. Ini nang ni mengisyo. Oh mengisyo start gitu bang apa ni seno jak petala jes virus nan kita. Kani ko anak central government mengilu lang. Mo pipet ibriu jungi. Tang ban sim sampel ru kim tre. Pinsim sampel sansin la dalam positif. Pinsim sansin kamu kata telah puisa sawai ban. Kadang ngila pet, mentah pet. Kadang nem kancing mensah. Nagani is hosni, kibangi pelat ye ki ni ong let sieng isolate sa sa nyosni. Wanompat mi swa, wanompat ya lembrong, wanompat ya kendu ibriu ye. Yele tambah long kamlong strict shu. Nakini donne mayo. Donne mayo positif ni gini. Kamdang kata hagaju upor ni ong ba kani kadang kalau ka jipang biyo kli ho ni ya kata. Ndai katkung ka jingya do ka po bat bangisyam bau ni yang jepang udai bat mai bat ukelan tiga kani mengit ukelan te halor kani ka jingkelan ni haban long pikir bat ni haban long siap.